Arui ishi studio li janpei sagi gichi topic hi toila kaina discuss sada itumui society li educate kasa darkar sala khaya topic akhani de shan khuye. The Protection of Children from Sexual Offences Pocso Act 2012 Vimaramli janpei sarum khawai Child Welfare Committee Cwc Ukhrul District we Chairperson Oja Dennis Keishing na ishi studio li rangrumitale Oja le rimekap da ningashi pongshok tale khore sada Oja na Pocso Act 2012 hi khikla gachi hi yaruina phaptak bai tui ena khangmilo ningshnara. The Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 hi India we Parliament na pasa laga national we Chimiksho Children's Day 14th November 2012 li act hi pass kasane thuiga highway mi atamli naura bingli makhangi makapha makhaya ochot shoka hai kya kha khlei hiwi bangai na India nala ithumwi naura bing hile protect sa khwai athumli ngak mi khawai kala athumli ayin khamatha shem laga phamai kap kaja naura bing wi child friendly system akhar lei khawai wi bang Pocso Act hi 2012 le kashem kasane ning shere Pocso Act 2012 maramni ochana ithumni phaptang sakhai juwang ning shi arak ina ochaling han khangaiwa Ukhruli Pocso Act hi katham mai da implement sat leklag ju maramni teumi khangmilo Ukhuraina kamjong hila district hi ngurum sa haugida tada idumui tangkhul wi context ainala hang hauge mataila kaina Ukhrulila idumui chingum shini chishat hiwi along hili Pocso wi case trada kha katha leida khleine kala kamjong la changa kha idum hi mak karara da khleine hida case incident shokai tranli national akhali abuse khai tran national bajina remake up the kibali report kasai na mushumai thui da shanwilo chawining remake up the police li report sabaye NGO bingli kala school we oza bingli anganwati we workers bingli kala NGOs matala kaina itumi child line the leidek lay FXP the Ukhruli leidek lay kala pasto the leidek lay athum bing hilila itumna context sabaye kala hiwi Pocso we ajing hili kaji gatha we ochot hi ina theilaga report masa thura khaba jiwi ayin jiwa thishuda alila dandi hi mi paye shim khuwi alungli ka shok ka case ping nawa khongnai naw ping kala school we oza ping na theipai re kajiwa naw hili immediate families we aina kala extended families shim khur khanganai ping we aina la hi gatha we case hila mak shok maning thura jiwi wangai na kali khada jigtha ka shok atam ji tharanli awu awali naw ping hina mak hangla shok pai jigtha atam ji tharanli khongnai naw ping hina hang pai kala school e ozana la awi naw hiwi behavior awi asak awat hila yeng laga temai kha normal mak sa tha da ka thai atam ji tharanli oza ping nala hiwi report hi sapai mataila kaina Pocso we case hili kiwang na police li report masangai thukla je kha police li ithumwi ning phanin hi ngatai hangai na khlei wiwangai na ithumna police li la report makasa ne ta khuye kha Pocso hiwiwang wa special police juvenile unit ta show ga haine kala hi shinauna yangsang mi gi jine Ukhrul district li kala shinawi police officer na yangsang mi gi jine kala child friendly sala ka haya jiwi environmentally he report sami pai ge jine remake up the police li report saran ge jine FIR pandra shinawi police ina ngalang da yangsang khami ge ji hi darkar saye ka hili case isra clay victim na abuser bing relation hi ge chiktha mi mamai na abuse khla ge ji hi with nature of incidents la teu me kha khang mi nawra bing li makhang yi ochot shok da clay psycho ro hi khiyeng atam ji tharan li ngatai hang ga ya mi ayar wi mi mathai lak ge ji mi na ra ka sa ge ji hi India we case lila kala ithum we case lila tangla ke kha naw hili ge thai shim khuli ge thai nganai da otsa khangruma ping hina kuchung ga ja shok da khlei hi ga tha hi lei da khlei ne ji wi wangai na naw ra ping hina ara hi ga tha hi ra ga shok hi na awu awawe kala shim khulu alung lila ithum akhai na akha ning ngong khang rok we kala khangachi
akhaina itumi attachment kala itumi nganai khangrok ka ji hi ka thawi tui ka sha hena la itumi le ka chung kha gap hila lei ga haine ri ochana khang national akhali abuse ka sa hi zakmai mak the stranger akhana ka samni ne ka itumi alungli thek zak laga ko shock incident mangai da ochana hang da klenya hi ka thawi wangai na report hi teu mai ji ne dala ada hang bai ya shimkhur sa ho da khongnai sa ho da mik mai chak mai yang rok laga report hi teu la kai na le da klene da shan khui ochali hi da question na khasau ke ari ochana hang khai tha da singum chi shatu ya lungli report ka sa khi si mukhu shi khama ngai da hang da kle hi report thi da teu la kai na le da kle hi wi reason hi kim mai le sarak la ga jui maram ni ochana teu me ka hang mi la machine hi unreported case leye gaji hi shingla gaina itum psycho runala tada theipai kala hi khiwi ba ngaina report hi tada masa thu kala gaji hi itumi society bing hina itumli ochot rasho ga haya tam ju tharanli naw ba hili itum psycho runna yang khailaga stigma leilaga ochot shoka hai juena ali re traumatize sa khangsa khitha hila leire kala chimang maningla itumi judiciary with system hile court hile masjid ka sang leihau kala hi phaisali machuk laga makasa kaji hila leiba bamre kha Pocso we case ek hiwe azing liva shimkhur li rashok ka haya tam ji tharan li phaisa ana shoki je maning mane government na awibang advocate hi government na nganing mi gi je ne kala naw ba hinna hang dakle pingji records halaga kala shinaw na inquiry ko khui kala shinaw doctor na medical examination ka sa kaji psycho ru hi khaleine ji wi bangai na Pocso we ek hili now hi wi bangwa ali inquiry ka sa li rano ali case trial ka sat li rano ka sha paina dangda inquiry hila salui michi khawai gi hila leiba pamai kala awi identity newspaper li am shong mi gi maning mane confidentiality hila maintain sami gi jene ji wangai na ithum ka sha paina dangda report salaga report ka sa atam chi tharan le government na ithum shongai na ali counseling mi paye kala ali free medical treatment counselor expert ping na ningli khalaga le dakhlei ning matun na le dakhlei katha bing psycho ru hila ali counseling salaga pha khabai kala ana katam ga shuli la continue sa khawai apam ngchai ngai la ngchai khawai wa apong ji yang laga court na order shok mi re court na order ga shok atam ji tharan li Pocso we case li chingum ga thumwe na hawok laga chingum makai na dangda maga pha makhaya sa dakhlei pingjili athumli phatopli nar hai pai kala awi mirin paidala ali case wa tissue da kasak kapai ji wa tissue da yeng laga Pocso hina sakla khaya stringent sala khaya law akha kala punishment la mi khang yi bingjili mi paye okay ari ochan hang khai thada ithumi alungeli report cases tewla kaina leidakle hi general sala kaina ithumi knowledge education hi wat khai wang kala ari Pocso ek leidakle hi national bingwi machun hi kan mi vai hi provision hi le ke ji magathei report sa laga next day hira shokrak la ge ji magathei la changsare khari ochan na khang thada hi li report sai ka wa government na ek hi wa jingli provision tra mi de le hi tha le da kupla kaina hang mi ga hai hi kanala ke latar rasala khai information at the shan kwi ning share ochan kupla ngain hang kami jiwang chiling sun naga ari ithumi tangkhul wi customary na Pocso hi ji maram ni la tiu me kha kha hami la ning share ithumwi acha lakhawi atamli higitha ochot hila shinaw bingli magapha ga sawi cases hila leisa hawgida hi athumna custom wi alungli mathala gaina athumna la sahaira saye thui ga highway atam jili chi chatna ga bai je chatna ra haire ara ogu thui wi rei ga sangwi athi shuda ithumwi custom aina chatkhana kachi hena ithumwi case kup ka sang kala shimkhur khani wa lungli mili machi thaila kup sang house kachi hi ithumwi alungli makashok maning baba mane kala hili custom hi mapha mane kachi wi tuila maning mane kha Pocso wi case hiliwa hili ka pha ga chungka leye kachi ba now shock the clear or short jiwi now jiwi bang awi education wi bang awi pasa wi bang awi emotion wi bang kala ana tarkar ga sa psychology la compensation court na
ตามีแล้วก็สาหาวกิดาเอาวิฟิวเจอร์วิบังฮิตาดอชดโชคให้สาละฮินก็กุบมันนิงมันเนี่ยนวิฟิวเจอร์ฮิเลยฟุยเอกจิวิเอาวิช่องฟูจิละพามีขวายเอกอักเนี่ยก็เลยฮินะเอาวิ comprehensive สาละก็ให้นาวจิวิบังก็เลยยารุยดินนี่ละสังไปขวายเอาวิมีรินลิขาแล้วก็กปั๊มบามันนิงละริงว่าขวายวิบังก็จิวิเอกอักเนี่ยตะคุยก็อีถุงวิทุยก็ไฮเวอีถุงวิ custom ฮิลิบะก็ช่องครางเวก็เตียวไม่ขมังจีซาละก็นาวจีวีอุกลงลีก็ถ่าได้เลยเอาวิ counseling เอาวิภาษาลีหิมไม่ซาจก็ละอันก็ทำก็ช่วยลีก็ถ่ามาไม่เรื่องก็จีวีฮิกถ่าบ้าฮีละ cover มาซาทุกิดาปกโซหินะพาไม่เยก็เลยหินะก็ชับไปเนื้อดังดาฮิตาดัจัดก็ซาดเคลียมีบ้าจีวีบางละนาวดาติเตอร์เรนักซาเข้าไปก็จะว่ามาโชคลุยชิดเข้าไปฮิตาดัสักลักกายตันดีเลยก็จีฮีอีทุ่มน่ะจะที่ไปอีทุ่มวียูวีอารมณ์เลยพัดตบนาร์ก็ให้เลยคือหับตาค่ะกระจังค่ะกระจังขณีเลยจะลีลังเดอีทุ่มพาวีกับปั๊มฮิลสักเขากิดามาสบายมาเลยคือ government วิลีบะจิงกุมทราจิงกุมมะเกก็เลยมีรินไปอีดพัดตบลินนาร์แล้วก็ให้กับไปเลยเขากิดาปกโซฮีก็ชับไปนั่นตั้งดาก็โชคอัตมจิตรันลีรีพอร์ตสามีรโนนี่เชื่อเราว่าสัตย์อินเอาจาริงหันข้างไงวะอะไรที่ได้ช็อกตะเล็กต้องให้ victim วิชงเรื่องน้อมันนิ่งก็ abuse วิชงเรื่องน้อที่ prevent ซากไว้ก็ทำให้เดซากเขาพารักเลิกจะเห็นเอาจานักข้างมีมาตายละก็น่ะจิงกุมชาดจิชดว่าจิงลีเลยเด็กเลยนาวราบิงฮีอีทุ่มเวนาวเนี่ยก็เลยเราวิจักยุยเนี่ยก็เชมเนี่ยนาวฮิละอามันสักลักเกก็จะฮีมีก็จีวินะก็ที่ตระการใส่นาวฮิเวอามันก็สักเมื่อไรทุเรศอันนี้สามารถเข้าเข้าไปอีทุ่มอุกลงลีละเลยก็ไปเนี่ยนาวบิงวิมาชุนฮิลีอีทุ่มน่ะงักมีเข้าไปครานาวบิงอวัยวะบิงก็เลยสคูลเลยว่าบิงก็เลยฮิลี department relate ซาดึกเลยบิงก็เลยอีทุ่มวิเจอร์สนั่นแหละนาวราบิงวิมาชุนฮีเงียวแล้วก็เลยอีทุ่ม respect สามีแล้วก็เลยค่ะพาเรื่องแต่อีแบบฉันคุยก็เลยอดชดก็โชคอัตมจิตหารานนี่ละฮีเอาวิชิมคุณลีก็โชคเนี่ยก็จะมาไงน่ะไม่ยังให้ละอีทุ่มน่ะรีพอร์ตสาขมีชิมคุณมาโชคแล้วล่ะคงไหนสาแล้วล่ะกะลีสาแล้วล่ะอีทุ่มน่ะรีพอร์ตก็สาอัตมจิตหารานเลยอีทุ่มน่ะก็จุงค่ะงจอนขมีเนี่ยก็จะฮีฉันคุยไปเลยกะลีก็ได้อีทุ่มวิลีฮีก็ท่าเวอดชดฮีโชคให้ก็นวีเงินไหนเลยเด็กเลย NGO ปิงก็เลยก็ท่านปิงก็เลย police เลยละหังไปก็เลยนาวราปิงหินะอาตุมีรินลี danger ขเลยตามจิตหารานลี India we helpline child line เดขเลย1098ฮิลีนทุมนะตายแล้วสามีไปเลยโอเคนี่ฉันเรียกอาจารย์กุบลาขาย information กระจุงค่ะหังมีใครจะวางนิ่งชีอาจุฮิตาได้ยารุลีหังมาทิ้งขมีมังไงนะ victim กี่ยาการ report มาซาละขยามกาลเลยตะเคลก็เลยรีพอร์ตซาลละมาชุนมาสัมพังละเลยตะเคลก็ชีวลีพังชับมีเรื่องนู้นก็จะเห็นพังญี่ปุ่นแล้วก็โอจาลีละลุชิตานิ่งชิมิลุชิตเลยนิ่งเชียร์อาจุยมาดุยเมีย Child Welfare Committee Cwc Ukhrul District Chairperson Oja Dist Keishing Janpei Samia Pamchuan Hungyo Ningshinai